Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makhona-ke ivideo engiyiphostayo kule channel bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese-ke uyangena kwivideo uyayibuka. Ngane zakwethu sekuyo-ke futhi indawo yaseNanda. Indawo yaseNanda-ke idume kakhulu ngeqembu-ke lezigelekeqe kuthiwa-ke i-West Gang. Bafethu-ke kuleya ndawo zilo zikhale njalo, igazi-ke lichitheka imihla namalanga. Ngixolisa nje ukusebenzisa igama lokuthi-ke zilo zikhale njalo, engathi-ke mhlambe into enhle, kodwa bafethu impela-ke zilo zikhale njalo. Bafethu-ke abantu bayaphela endaweni yaseNanda. Udaba oluvelayo-ke njengamanje kuthiwa-ke endaweni-ke yakhona-ke eNanda esigcemeni sasezimangweni. Ezimangweni-ke kulaphaya opposite neDube Village. Mawudlula koDube Village Mall, udaba-ke oluvelayo-ke isehlo esibuhlungu esesithe sehla kuleya ndawo. Kuthiwa-ke kunomfana wakhona-ke endaweni obehamba ngemoto, kuthiwa-ke bamgwazile bambulala, kodwa-ke imoto ayizange ithathwe. Bafethu-ke igelekeqe i-West Gang zilo ziyenze njalo lento yazo yokuthi-ke zibulala abantu, ngathi-ke kuyisiko, kodwa-ke washo-ke omunye wabo emsakazweni kwenye-ke ivideo engayiphosta nje okokuqala kule channel, ivideo-ke eyaba nama-views amaningi ngendlela eyisimanga. Laphana-ke omunye we-West Gang echaza ukuthi bona lento abayenzayo kuwumsebenzi wabo, badila negazi. So bafethu-ke balobe beqhubeke njalo, abafethu bayayenza lento yabo. Ngibabonile-ke ama-comments la ebengithatha kulona-ke lolu daba, abantu ngathi-ke sebesola-ke yena uNkulunkulu, engathi-ke uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe, engathi-ke indawo yaseNanda iyamhlula kakhulu uNkulunkulu. Asazi-ke ukuthi lokho ngabe kuyiqiniso kangakanani, kodwa kanje bafethu make sure ukuthi uyalike ivideo, usubscribe kwi-channel, ciphiza i-notification bell ukuze uhlezi u-updated ngezinto-ke ezithinta izigebengu, okuhlanganisa-ke namaphoyisa. Inhloso ukuveza-ke isayidi ikakhulukazi-ke lamaphoyisa, isayidi elihle ngamaphoyisa-ke aseNingizimu Afrika. Bafethu kule channel le ngiphosta bafethu-ke igemegeme ezibuhlungu ngendlela eyisimanga. So ukuthi-ke uyathanda uhlezi u-updated ngezigemegeme ezibuhlungu, make sure ukuthi-ke uyasubscribe kwi-channel on your own risk. Bafethu anganimosheli isikhathi nedatha lenu, asiphinde esihlangabezane kwivideo elandelayo.